kama unamjua. Ivano Mora agwante Speedix tata tokugenda marieta ibone linto komanya. By the way, timeze square video yete gotunya go trend online. God this time is the best. Speedix yoma yete yango tebi mbali no gotarora. Nabwate biyegwe binge sana. Na mbali no gotera nabwate biyegwe binge sana. So imirimo ya Nyasaye njanya gutwara magose ndugu yana. Na muroche enchanya samo senitinchiragete asekanisa yemo. Ndiyo. Nyasaye no bukumya. Chinga kijonse kitoka tabangera no muya na obuya bwa yediga boto isane na ngwetera mabira ya tuli moya semambiye kabisa na kitoka teberanga amaisa ye gari taya nilingana lya na machale moyo nilitalia nilimorioka nigakoroko Nyasaye kweli kabisa. Tuzame magazetini limorioka nje buna botambo mwacho moteli kuboko ne bwate gazeti ya Taifa Leo gereye kitariki 14 cyumutinyu yo gatano na gatatu asomwako yo 2026. A very good morning ikiwa ni Eigoso Furahi Day nenja sako kuboneka mbwate gazeti ni ya Daily Nation kitariki 14 cyumutinyu gatano na gatatu litukulia Friday ikoro kuna Eigoso Furahi Day oyo kuigoswa tigaigoswe no yo kuigoswa tigaigose ntokulinda nekebeti kya mega ya kipa tugatebanga bono njiri kubekwo ikigo cyabeko ngokengani gukirake ngokengani gukire kongera ubisyo bwake ngokengani gukire tobeka cyonse ya ligino na masakara make nyatumbani ntagete yabeke njiragete kweli kabisa. Kwa heshima kubwa bwana tupatie headline ni mambia bone gote pa governance race against time bagereriru bono abagavana ambaliga igaba murekeire bachereriru mega yokorokana batari kolegasi bono eke bajinga kicha chakire kominyoka bono noko bokerera noko bunabuka igaba mureketo mugavana we county ya Mombasa ndio Abdul Samad Shelf Nasir mugavana Okwale Fatuma Achani umugavana Okilivi Gideon Mungaro ndio temurekere umugavana we county ne ya Nakuru Susan Kihika umugavana Oisioro Abdi Guyo ndio mbamurikete umugavana Gaiga Umeru umugavana Oembu Majakos Makweni Umeru nero yobona urenge deputy governor Moskia Isaac Mutuma yolenge mu deputy o Kagwira Mwangaza alafu waiga Nyandarua Muranga na Kiambu abuna bwa bagafana murekeire na chinga mlechiga baide abo actually unakuwa baroberi I think turakuwa na second term governor kwa ne first term governors so they're fighting for their second terms bono no energy project bakokora no komonyokia ukulimbanirio kanga bono baike kororekana nga bakorire gento kero kuri scorecard yabo ya 4 years igobata de walk around up kabisa asumwa ko yo mutigere baro semba igere ko sebajikwira ni wabisi abo bado umugafana we county ya Kisinamuleke no yo nyamira na roga kororekana no nyamira bamuleke irabo babikira second yo yabagafana balia bakoliye tamu ya kabina ndibona chinga kichabereire bone bakonye ko make project kusemba cyane gukikora cyo tusubiri tuone barenga n'ikira babeta bakoliya 2022 neji manifesto cyabo buna bajibwa tuko cya 7 lakini ntubona kiya cyakire kongo kinaba na inchi nkiringa bana inchi babera bangaini abana inchi nabora batebige ntuka ngaki ngo babumbole bosaigo kumbe bagupimete umete chiposta njira bana sasa bawo chabarosa ngocho bali kachi manifesto chiaba kweli kabisa bono ni modelo bete chi posta chiri nyomba bono akonya komaki getara akora ekokorire yes itakuwa ngumu sana 2027 itakukalia ngumu sana omuranyo turekrania chira chiao kweli kabisa bwana mugano inga yule mugano yumulikira sepechi akanene gazeti ya Daily Nation ase headline gazeti ya Taifa Leo Gachagua akaza kamba DCP Rigathi Gachagua akaza kamba DCP bono umurabike amagia Democracy for Citizens Party muroke Rigathi akorwa Geoffrey Rigathi Gachagua bono igatingire ngori kabisa toliko chikorwa ndonsi gote benga gote gedego so DCP ngoe gwitigiti agura kitu kama hiyo bono Rigathi Gachagua tebirenga kindly onye kugocha goika muchuche koru kabisa vetting ingo korwere na abwate bake kamati gukora vetting kwa rurunga ki nia yako ni gani muchucho goikoetere
ikiwa bahati mbaya usitoboe, shauri yako. Newe tegali omuliki wiki ama ikyo kya DCP. Actually interim tokomoroka ni kaimu katibu mkuu wa chama cha DCP. Anaitwa John Methu, yule gavana wa Nyandarua. No, senator wa Nyandarua yule. Atebete by the way na murayo ndibwensi otoka nitega ukambeni liye kema kya UDA. Asobo cholibulwa Orkarau. Ndio. Asiharakishe kwenda huko DCP. Tayere kiagera mbako mwaligani. Lakini asenko china napabunanko kwanjera nande na Rigathi Gachagua brand yao iko yaoni kabisa. Usipouza brand yako hautatoboa bwana. Na nchimolio nyonchi ichwire hivi. Kweli kabisa. Na gocha kwa niwe brand yao mpaka yanchu kabisa igotabwa atimo chando si kitu rahisi. Anyway, you're what you know rasa page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time bwana bono naendo manyete chiskuru mo chando noro. Chibesa chiabodire chiskuru umayete tam tiringo chakere bwango iga tare around 28 na chiskuru ngo igurukire bono igatata abalimo banene be chiskuru bagotebanga amadeni yaro unatoko kuana bono iga serikali terarua chibesa subwamo shilingi chibilioni ya 22 chinukta 5 elinde gosira borokigwa ekero etamu ya gatatu gochigo chaka. Sasa kazi ipo bono igwa ekeombekelikia balimo banene be secondaria kimanyekane bina Kenya Secondary Schools Heads Association ngo batebire nga bono amadeni aya igo akoba betereri bina balimo abanene gakikokora chinkwana n'abayibuli babasire encherende kwarorire egento bono gegyo chikeire runaende ngaki abalimu bachagire gwaka ni chibesa chitanetie kerengo ase chiskuri hali ne serikali ekuba betereria asogo taru chibesa chiri cyaba echa capitation mapema yagaranga nande bachikorosie plan B na bayibuli. You see actually mete na volti mwana moyo mona serikali ngotebere na mo basiko seribana ku school inki yako garamuko baseli singinje goteba yakane chibesa usi yakanire kiro mwana chibesa kwa maneno yakanire lakini kwa vitendo mwamu yantebeti na nogani school wetenene abakoli school wetenene ngotagete school abakoli school wetenene bado mwibuli uratake ekera barato mu mwana to okay kero kuri umuyibuli umwarimu na serikali ngotagete abakoli school wetenene na serikali mbona singinje tera watu kabisa in time ndio ukuli wa mambo abalimo bane what do you expect them to do by them na bono CBC we mahitaji ni mengi bintu bigani yali by then ni mingi sana na chibesa roboti unorora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo dudu sio sepechi ya kabiri singa seti ya Daily Nation ndio muganole gaiga abo gwicanya aba nas aba Kenya aba cheta sense ya British edinde kurubo kole bwabo gucyaroro boni bagende gwetera mu chando bwa colleagues kurwe sense yo nabayiga abarualete nigo bakaleko baunelia sengencho yelisangwe kala yelisangwe. Yani kuna ule upaguzi wa rangi unaulizo wewe unatoka wapi ayense kiokorwa ayenga kioleiga asaboni gato iketingi ndo chio sengente kamna inge bwente bakoleka lakini ndo mata Kenya abona babuli gugo you know they are experts, they are professionals they know what they are doing. So abantu abanano bako babuli obago sinyunga gi abantu abanonga kibabwa to bongaini bulengenje abakenya nabangaini umade sana kabisa bakenya nabangaina nde usakogenda outside countries abakenya bange let me tell you go bakole mirimo yabo no mukyo monene especially abagusi mwacho beteri mugano ino muri kira sepechi ya kabere lakini abakenya kwa jumla abakenya general nabantu abangaini because in nekero bara outside countries injira bakole mirimo yabo jamani wanafanya kazi safi. Igotiro jigende kine mbeko kuseyo ine mbeko kusa mbeo kimbo sekyo mede balance yabandi lakini ura enonke linaki abantu ago neli batara let me tell you moteli yo mukuru usiega na tere tenga kia batinu jana tekera ngere lakini ngora piki andeli moigo to kumanyo buye bwigenta ya koleregi ngere kiyo kiaruro erumba metengo depende ngero kiyo njaba sania bagusi yango bagoteranga to kumanyo buye bwigento mbaka kero kiaruro bona bo maitera bokonya slippers yutikitike sirio tana kubeka lakini tukeli mojonyo eteyo urasika sike sana ngaya so
I think yabumba taramanya obuya bwa banase abateresa abo mirimo bagokora so baba bole nali baramanye bole abade chinyagitari sai bole banyagitari sai umuhimu wa abateresa bali nurses tugwetie abateresa mbale mugiro atimbara mugiro ngina kotari ngaye chinyagitari umanyenga aboroire ngibagwetera Mtu usibitanda mbaro. Kazi ngumu sana. Asipichi gato dudos. Ndio. Abantu bari babaide bakwenyura kibese kurwase omutanda wa YouTube. Ai bana. Woni YouTube nigo nande yamentete ebitango. YouTube asima babugire. Oma daworo. Oikabara is the bar. Ikiagera oro yedere ndi jire yabuyo gukora mujujo. Wono mete konyo umuntu akumugiye simya yiga wande meteime. Onyedere niga opere content yae. Wona YouTube ba mendete ebintu bibara chikuligereria erinde montanya ariko ba monetized. Amagwanse wakana na YouTube. Woniga wiko monta iki 8,000 watch hours. Na wiko to 1,000 subscribers. We go to 20 million short views within 12 months. Actually, it used to be 1,000. Yeah. Baba kaira ni faka 500 ndi baira ndi yase Ikoba nyora ngabona abantu bakali kurundia. Abantu bone bali kurundi woka. Ono wetoma wika. Mete wiki 8,000 watch hours. Mete charinga by 4,000. Yeah. Wani abikiri so ni times 2. Yeah. Naga inchi alenge na bachi alenge ba initially. Actually bono egende kingeli kialenga baira neti. Subscribers simba get back 500 by the way. Yes, that is what I'm telling you. Initially yenga 1,000 but kaira to 500. Bono baira ndiese alenge bajolenga kai abantu bakali kuikibwango nibo ngokumbura bale. Ega bagukumbule nibo boro kubura chakara baira ni ali uchinga mura bakanyake. Because now abantu the content creators are working hard. Kabisa. They're working hard actually. And I'm telling you and believe you me nababeka 1500 bado watu watajituma. Watu lazima. Watu watajituma bwana. Watu hawalali. Ndio kuna baromo kisana. Yeah, so what about you kwa action or CPG yakabere at the same time bono ga igeke ombegia Teacher Service Commission igeke rugo kulero tindi sana wicha saba alimu balia bagutume ko mutandao bobe either kubarama abande kuwakashifu wenzao na kulike bintu bitaliko make sense igatanga balimu tigabamanya they are professionals na inde basikana so mutandao nindo chibicha iyo omuli kyo monene actually mo so monene bwikombegiya TSC ntenenera musubati Evelyn Mitei nakuwa ni kaimu afisa mkuu mtendaji bwana wa Teacher Service Commission. Iga sepeche gatano muganuri wa kwanira igoro ya barai kurwa so orogongoro Mount Kenya abarabo bwatani bo Muske Dr. William Ruto andika ndiko chikunganya kurwaro ende so aseke magia DCP bono niko bara chikunya chinga kichinkongu esengencho ekiame kuya DCP bono kia vekire ebintebi osamangana matingu monta bwento ko ikirania ama osase kiame kya DCP babekire bitango sana babekire bitango bagitire buya kabisa goikoete geita goikoete tokoso agururo bagoyo toboya goikoete geita urujisa babo gokira ime goikoete bengi ya kurusia tayo zoko jara bana siasa basi bagitete buya sana no wa munyora alia oike entrance nero na exit lakini boni gebita mbigo ile haya goikoete geita na bigorwa goikoete geita to gwetaro bako goikoete geita. You see nonya ni hata ukikuja studio lazima upite kwa gate upeane sababu na kila kitu. Toko no mwao. No mwao bono ya nyumo ndali siko mugondo agweta mugondo. Tokiteti. Mara wa dene nali weta mugondo. Ngana buga tigana chira na chikania. Lakini kiro kitome na bokuboni na kiro para. Bona bautwala chingu cyo kumugoli. Very true. So asepechi ya kane ye gazeti gose gatatu ye gazeti ya Taifa Leo ni bwato roboti ga igibira abantu bachakire kurubirengereri biburukaine birengereri byaho kubwatekana na vision ya 2030 and beyond actually 2060 wana mabande bakuboli naki onye ya 2030 munyikiraneti mwale kora eresa lende ngaki ingi kiagerete ya 2030 njaikirana ngaki ya 2060 rajiko ikirana onye ya sinyete goseye ngaki kaleye inki batari kurigerie gento kiagerete ya 2030 ikirana bana inji bara ereso echa agira abu kwanza bamakurigiba makubeke mirobali mikiranu
yo kura challenges chirichi alengo cha faceti vision yeyo enda maboli ya mange gachakire kubukigwa na kuboligwa chinga kimura wense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto araete ogojake wechingwa na bene igoro ya vision ya 2030 and beyond ya chake moisonde alenge bono moisonde dagi 12 mbagwatu kutomwera kyonchira ebirengeli bya chikorwegwa ebate betena abananchi mbaru chibaru ebirengeli byabo ndio ekera abananchi baru ebirengeli byabo ngane ne kwanelwa se counter assemblies yes ekeya kwanelwa counter assemblies negende nande baligi pillars bakwane pillars chicha chikogere vision ya 2060 kirane emauchi kwanibona se bunge ya senate ne bunge nene ikwanelwa roro mauchi wetu geto ngora nara igokoro kunyaranga ruya nyaranga ruya kurujisemo chia mugwekalia kontebinga nkwali mungwano yokuru kweli kinyemwe nimekubali sana asante sana Mose mwana nuna kwanyu kwana nancho mulikira sepechi ya katano kabiri sepechi ya kani gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti bwananga kibono eke umbekirie kurukunga Farmers and Boysons Board banche ile lioko getega igalioko keya lioko keya ubonoru bw'omuntu mtu unapata kwamba ni mnene kupita kiasi baada ya roro monene gwetanie kerengo gusoko timazine ndagire nyinga ndo kuri kwamanya kwa monene I don't know lakini abanya itali bamanyete bono enchira nero okoegwa lioko geteria keya uzito lakini elioge ligwikaliru uguno munyagitari gusogenda se onye ne chemist uchikurigora goikoenda se chemist kire licensed na Farmers and Boysons Board kwanya kwigwekera bakora eta igokora chemist cia sieku gochigo sieku chionsi so eliogeli ndiro baletire eliogeli iria diabetes no burwiri bwe sukari eliogeli ndiro likurukonga semaglutide linde ndirega igando jiri koro Conzembic linde likoro kwa Wegovy marioga yonsi goikoere eswe aruguno munyagitari yani bali babwatu muchando bwe esukari kigera bono mbole ndi lyo ndiro koegwa lya keye sukari ya samanyinga ushaona sasa naende lya keye appetite ndagera na lyo orakeye umubire ente tochorigirimo munyagitari otene urakwanire mangana yesukari nanga abarwaire bana nyana umuntu abwate sindani yakubeta marigo nyumba timeti gose no munyagitari okomata yebete no they being trained baro bakaba trained ntubwate rero no ntubwate community health promoters gose volunteers rero abandi ba very trained na babago gupima no pressure na bago kubete sindani yebono muroiro yo mucharo manyeki birenga nchira kubeka mariyo gayo yes they are trained toko koragento bosaigo utaratebigwa because no gwavo erikoma let me tell you obotaka na barone gentekebe you never nenchire kuburanga ki ndio gocha kogenda bakocho ikaso munyagitari no munyagitari ko mubuki ache mwa it means we komwakane na barwire na bange so egende kiko cut costs na ende indeed una kuwa bolinga na amanyete they need to be trained lakini kageta sibali bako korabo uikaba bari trained munyagitari ko motenga genda nige pimeke koraga tibose kwanya kugole syrup yo mwana na rokonyora ere boda lakini kwate binga kiwo chiko mix na machi you see so we cover trained to genda otumba maje oruzie ere boda juba ime omure jagi mobeka maje jole ozeke uyume ndongera tu akarugire super dibu bwana isikora so we cover trained yeah I think goiko muntu turubumanyi umanya gukora igento actually gadu somuga nepechi ya gatana limo ndio omosike Dr. William Ruto muraibense ogatano titukuligo niga amurutete chinsasa chintindi omurayo kandi wensi ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta bila kumtaja jina hakumtaja jina nilimsikiza lakini alimlenga yeye lakini hakumtaja jina lakini brana takwa ndirita lakini takwa ntene no na mulengete igakwanza jingo na chirengete Uhuru Kenyatta lakini takwa ndile Uhuru Kenyatta nkeke kendete umaheta magara ya siasa gedrate ko nyore kemo egero gukwoti murai una gukwana you need to be very careful egero Junet Mohammed na kwanete gento gete direct te kubuli kunga naye wakwanete ke agatanga context ine ngao tayiye kina mineti
Iga nigatebete na Moscow Kenyatta niga sinyetugwikirania amangana ria linka yengencho mono singa kichubugambe bwaye muna mangana affordable housing Olenge deputy Uhuru Kenyatta mbra Ruto. Okay, otete gotebanga president yabono His Excellency Dr. William Ruto nero olenge deputy Uhuru Kenyatta for 10 years. For 10 years? Yeah. Okay, anyway. Maswali na makungu by the way. Because onye serikali ya Moscow Kenyatta ya failed. Iko bado na nyene walenge ime. For the first time naro chokualega ni kusana chinsemo chi Eldoret. President yalega ni tubuya sana Eldoret. Hapo ni nyumbani. Kule ni nyumbani, ngome yake ile. Nyumbani. Na umate kira kuchagusia unaonanga tu. No ansifuna naenda Western. Ansifuna kira kwenda Western. Say no. Mkaninka. Alright, asepechi yakane gazeti ya Taifa Leo batoroboti boyunga kibono omo Kenya yo mubwana gusime kama nagu omo terechi ndere mechi ali America bakama sosa wana tata kanyorete ogosirwo konene wishiringichi milioni 130 elinde agendere gusime gachingeni echina ko na kuagara buya chingeni chia konyora bagusi sana akoro kwa Dr. Trubena Choti omo Kenya omenyete ya America gusime gachimbo chingeni chie kienyeji sana igabwa tokirwe bese kabisa no Senator o Maryland Moske Chris Van Hollen kamubwa tokere chibese kabisa jire kashi matigana elinde agendere akoroboli mubwa ye kabisa ikono rocho tategente chingeni by then no boni gawe no mutereno nyole chiro nderema ni sejingia sana bona igwa nkole korwa ase a factory ya Konoini kutoka ya Bomet County bwana abo bisa babakuru ko bakarani banego babige tubyara ase okoleta gutura jikiro ejiko pimeja chisibire jitingire bako ibera bali bigweli kweli by the no muchando manana bako ibera bali lakini KTDA yetumetinga ngakikahera era nyora lichi bana yani umulemi agateire musi akugatira kurwa egochikweba cyane ando bwatu kurwa osaiswa yani tegonyora mweso agusaba package ni chia most ya content aba director bone gasi yabubuye nere actually I need to host more director but Roba Nyabuti the former director Nyansiongo takuja kumtafuta eka hasiburunge aba director nere liyeje usino kwa na kuikaransa kwa egwa la kwanza kubangajiza bali kuchi Mombasa kuira na wapi na kuira na kotote binge chaye kwa mete Mombasa is that all what they know lakini abali mingwete baramangana makongo bali mbechaye asa na baroje I'm telling you yani ekire sibire yani etingire abachere mani beji tundu bali ligere lya abakarani yani umuremi agatere kerase okonyora umuntu abwate chikiro chiko kumia tabwati chaye yani ngomuntu osimeke taka chaye kama konyera umwana agende skuru bado iberu umuntu tabwati chaye oiru sometimes inakuwa ni mbaya sana no scrape kuna kuate Mungu anawaona no scrape wanyakora okonie betri okontiri kweta kilo ali megetia batingete ekire tingire okumina ki ebinde ibona basangiririe gari yembo na ibakwira baka Nairobi manya kumbe bamanyete tate ruti asepechi yakatana katodudo simamrike tomugane nchira 206 billion kiabe chikobe kuchia somoroli bwa serikali o housing bukufandia mangana yechinyomba cheli golinse na serikali Moscow Dr. William na mangana affordable housing na right uko na rekuru bali nchira hera aba kwa gachukura kumbe yechikwa gachu uko gachukura kuchikwa gachu standard sana nchikenderete kini aba Kenya bataramanya buya by the way aba Kenya buya mbara understand meaning ya yechinyomba chiri ekeru bali center boseke binyolimi anomba aralijire abantu mbanganye tumesemba bete compensated kusebate mu serikali I don't know lakini mbara alijire noje bara ali mbara balekeru no weda na bochirora dali jibisire noje bara igora alia chiega noje bege jineti chia green lakini mo sana to come Nairobi na resete a serious issue Edwin Sifuna Edwin Sifuna ono muntu nalinka ali gotuga chiumboli chiombe echingoko kwa mwire se egorobeyu 70th floor no I'm just ndekete ku imagine jingo konji go ikaigoro mbuya agende te ku imagine iga
there is a teacher, there is a doctor somewhere, maybe ugoreto bure mase gitakaga chumu chioye asabete loan agendete ku service loan yae waka no bure mubo boria na ndi ngona chwarechi abono igemire tagi chikomenya asi chi serikali ngakibone ichigo cha komokonya rende kabwata ali sabura ndi chikomenya tara kura wakana bona ndi bulinde omonda ni mugeti eroni iyo kombo ichi wakachita chirandi rental houses naga nte bantu bamenye chirandi echi linda nyachibese cheka ne eroni eli nga yacho nyachibese chinya bantu bakunganya bakende chi nyombe cha affordable housing aroje cha Nairobi ali bakanganyu gochi abande nale bakachikombo okowe nyombera affordable kwanye kombo hii ikebiasara mbiko kole kwa bantu bandali slums by the way anyway iko shida lakini rende tuta transform pole pole Kenya tuta grow na Singapore sijui tutafika lini lakini ipo siku omorengo mu iyo siasa igonyo boiri chisemo chia mulima Kenya asendo chabono umubunge nale gaiga umubunge bwe constituency ya Ndia Muruke George Kariuki na yaro chakire mekutano bonelia wa Munyoro elinde kweberelia abantu gosemba chiko koeke ama kya UD okoboko keroro cha abantu ba UD bakale ko konya gukeli go GDCP sana no and ndochega iga kurwa sechinse Jessico murai nale ga iga bwana omurai bwenze ya Zambia bono gaganye tamatokeo gose abazambia abananchi benze ya Zambia iko baganyete koraligo kwa machibu yobo president obocho limbu akorwa bakaba bunge ngo chibale koraligwa bona sekote kunga umurai bwense yokoro kwa Hakainde Hichilema igaharore kaine ko gutanga na bosyo ngana barachi kubwana inde chikulechi imeyenze yo ya Zambia katikati ya sepechi esinga city ya Daily Nation mwanchi motherali litwe kamala tariki 14 omwaka 1992 omwana siasa kuna Masinde Mulilo ndiye betaka usirigu mabwaye asegeti yechinde ya Jomo Kenyatta International Airport chideka chinge mega yukurwa sense ya London. Okay. Kuna makala hapa maalum asabana baba some especially bale university na nyina bana bale secondary schools umwana ukorara buya chinsa chiri chiganeiri 8 hours igakorrekana gukora buya no nyina se oba magana ayo gusoma ubuno butukibwa akorirwe at the same time aseme chieso ga igachigosori etimu ya Shabana etimu ya Shabana iyo ya takere kogenda gukora kora chigosori cy'ubusani me yenze ya Tanzania ni birabu biri bya Tanzania lakini okora mbale nitiguya bagaka bauditani bakaira na iga Kenya bono igo baragende chinsemo chia Nakuru elinde kole pimororo nyuma yogo etaro yabo yokogenda Tanzania agotaikira na buya na gotabengia bono maidense etimu ya Shabana season yengo chirego chaka wikabali baraligelige gya Fra Stadium neke gya Lentimama Stadium Narok ikera igetie kema sebibere na kibara chigotumeka buna home ground omaide gusi stadium gya Tanjaburanwa nyuma y'umurayi wense kurugo chikokwo endekera wasiguna goikere birengo bya kimataifa iswali elio njako bungeri turaboli na Henry Gongera batego sikiti ngegenda takwa amen mans batete kwira muti metinyikianda gusaba mutinyikianda batete kyali atari metinyikianda batete mutinyikianda kyali mutinyikianda mwako etero mwako 2026 so we have how many days from now we have around mwako we have 16 days ngetikeli Kiagusi stadium awa nyineki ngao mepese nsemenga waka cross ongwaga kerosi mugaba no mutangani bwe county ya Kisii mugaba no kabira gajanda kegetagura nera ga kerosia bono murayo mone bwe nso getagwire kerosi kuna nde upi ubaga chimbo kendeta kweli atinda etikoli boli mwikera tindachio gongera na Jacob atatuarifu kiagera na bora toro boti kamili kwa sababu ya muda tuingie kwa dondo haraka upesi leo tunaingia maeneo gani hapa chani angalie tunaingia Kisaruni Narok Kisaruni Narok usacho yemu miaka yegatua na le people na nyomete
bamenyere na mukae for some time babugata abana lakini mukungu akomusunga sana mukungu amuchaite naende mukungu akokora ebintu mweneno mukungu tarikorora bidii y'omusacha oyo you see it's unfortunate tima edigo se sababu neririye lakini igokorora mukungu oyo tamanyeti buye meaning y'omusacha oyo hajaona umuhimu wake musacha oyo litu kelima agasoka kerasoka of course bakasaitarairana kerasoka agenda agachia kanyoro girlfriend musacha oyo girlfriend mpango wa kando girlfriend yakamotebia ntagite turamenya nchura amenya gaga turaraka kurigia nyumba ncheni kwanje tekene nchwa turaraka kurigia nyumba nchutura amenya kamoga musikuri akamulinda buya sana vile inafaa bunega ne iria kamulinda buya kabisa mungwana oyo agatwarire birengera lyuma atake babuye agatwarire birengera akajikunyulia njira ko treated buye hana amani yani atuli agatebanga na lindi lyon sindikali hapa ni mahali nimepata natulia mwanaume stoki bamurabamu abo maete bakali bagachake sabali yo kuligimu murumu abo ige kakaburaka abamba arojinjira ko treated yali bakamuliki taratibu bagacha bakamonyora samenyete no musubati oyo maete ko baiko musubati oli akoba nga ube abambarabi musaje yo komoteva tata my brothers yo bengo batebya no otora you see bona bagatura musubati oli agatura ubo agakinga kibaracha bankole baratebenjira asiri musaje yo gosenga giege omaete maminja nekyo abankwana bali bagacha litangani bakarakira musubati oli mbuya mono asenge njenjirale ndo mungwana oli osebokire ona chimbazo chachakire osebokire opikiri buya kabisa bagwakira musubati oli mbuya mono asenge njokole ndo mwana mwabo buya kabisa uko batebinga hapana nje huyu jamaa nampenda bure roho yangu inampenda kabisa onyako kwa tebinga nali people na antebeti na bwato mukungu lakini tamuire tibuya na musumbwete amuchandete nkamotebia onyakago chandete nchini manyete umuhimu yo musacha tigatobe nayega bwana mungwana oyo bagajikomwebereria ruabu akabatebi ngurwa ndaruwa ekero mukungu oli arureka kedi mutageti abana ire tiga yachorekemo kara amwe kwenda na abana ni sawa gagwancha batiga gitagenda na buna chikundi gocha ngaigwa igagochorera machibu kareka onye gakobatiga batige gakogenda barugwaende decision kara yes umroyo magatebanga bro bana mungwaro imbi yagatebaneke ni kera bone nchira chandikira roche no manyena nere sai iko definitely turuje somo chandole turuje somo chandole ono mungwano olia agatebanga rasimo mukungu olia rukama yakwandaka bwana kaikwanda ruti wikibidi otebiranga musaja nalemereti tinkuira na libagana chiko kole gente kyao gitayo imeyane na nintamanya sikira arue ikintara amanya sai ntige njenda akanyeka asende mbiyande abasacha bange mungwano ochire kwanza onyorera kabarua akona gokora bagusange birengereryo abasacha bange basirira mashamba ime asenge ncho bakuba treated bobe nabangina babo bakire sabu bakuyana gucha abange babo mugaka kwenda use Nairobi pi takuyana gucha reason elio mete kirago no nyenka nchiro mungina ko treat si mzuri na bakaka bangu mete mbali kusiboka kwandi mechandili bagwetera sichinga chiabo bakonyeremereria singe ncho bate babuna basacha banyeremereria mbali kukwana musacha no muntu tageta maskani
abandu igore chinkoro chiabo boni go bare igore mangana bagwetera ni mingi sana. Lakini tigante yaba sacha kamba base kumoyo. Never lose hope. To base gwechaye. To twale birengererie bibe. Lemereria. Egiagera let me tell you. Abantu abangira akire kolengere dande bakujibeita. Unatoka butambi tali jinse jibeita. Neze njo baichoire. Walikufa kitambo. Itete kale yes. Ne chinga kinyo kitaraika. Bono tigango tebinga to base gwechaya ehomoyo. Ehomoyo. Ehomoyo kera to kumanya actually ingi mambi ya erarete. Nabangi nasikapa kakabaino. Osibabule. Bagende pito barra. Koso kare iskari ya nyundo como tritu yete ya nagocha. Tanto kumbekira macha gwate papa. Tago ya nagocha. Mborochi. Como ligi orabule. Agende gabule nyomo. Lakini equally ukomwalika ni bija. Ense mende yeshiringi eyo. Nabasacha mbale sumbufu. Sumbua. Nabaka nenwe bwate bija. Basacha choke. Lakini nabangina kaba kaka easy time. Musike nane mwechinga kichinyororo. Tiako batata omuntu ako. Mugako yogoteli na nelira ika. Usene nyasinya sae. Nabaka nainu sikabangina baino. Musika nase nyomeyu mwanchane omulembo toke mugenderia. Maete egasia basacha nukurigia. Na koreta. But yorarigi gokoreta tu muntu ukurina taiyo. No tu aromo yogo kurigia. Ona bukuri yorete na no precision teyo. Goze chitiringu. Ogo ikote venga Lindelionsi. Ege koba onyoro muntu chiali okugenda obera osogotimukio bonga asomulembole. Omugaka no muntu utegeta asomulembole. Asato erete. Very true. Asako kokombigwa. Mete bantu banu batembo mwaka taiko kokombigwa. Mwaka kokombigwa ali. Oburu Odinga da David. Oburu Odinga na tete ente kindi mskiza. No kujya somugaka nande ko mekyo menya bwangu. Matuka mange. Stress nchi mukora. Abakungu diga very careful. Na hinde baba abantu bakulinde ebintu. Ekyono teri baswati bonds. Bali bakulwa sekero niekebe. Nyore gazeti ya Taifa Leo mwenye yoma nayanda manga senchira yo wikirana. Nyore gazeti ya Daily Nation mwanchi moteri mambia bono mwenye yoma nayanda senchira yo wikirana. Ayo narairo borito asa magazeti aserito koria rero.